whole responsibility di karana pu ko to government na pu bata bane mo na ngak to du ngak tre ako sara phana tai na ro ko di government na tai na gane ba government gi order du sa to na tro sara phan di only machinery ne ba aduna hai ri ba wa pham ani sidang aina thamja ga do is number 1 external aggression chima confirm to biro yaningi yaning de ha ba do adu matung na thok pakhat piro adu go huji akoi gi athu ba ka reaction lo khalage ha ba si ngarang degi sum taw ga ngang ga le biya ta bani na singai tore trong law bi gi matang do operation chathani su chathagi tre kaim to gi tre ba du ingda re lo san bagi mong da thamaga atop isu mo tholai ne ba aduna manipur gi kana sida lai ba government sina thawai yauksan biro to biro akoi ne support to ba ya ba khoi gi mai kai degi loi to jar age ba amaga khana han ba se community amga adagi district amaga adagi community manung sida mo group mace khana na bagi policy ma ma sa thari bojik se ngarang na anda achauba imphal de liam chat kanda akhoi gi valley da ta ba ma group khaido khana na bagi lai pot su one of the strategy ne India government ki policy mo oi doine ba loi na khana la kanda last ultimately manipur bu mace thugai ba se lai ri ba BJP government sigi plan ama oigani hai se akhoi chingna ningai oire bo se aduna BJP government gi huji lai ri ba plan sida manipur bu intake one thamaganda normalcy halakna bagi plan moi de yaute moi de only to ise macet thugai raga manipur se sana ge habani da aduna adugi achauba measure intention ama magi wakhal da lai rabani na akhoi na sai ri ba saw ri ba ngangi ba security forces da adu to ada to hai ji kaim kana roi mathak to go pot ne ultimately kana na to gani madugi pressure kana na pigani hairagadi government na to go pot ne beseti government na magi to pa magi law gi matungina border na ko moi gi thabang ne law and order maintain to su magi ni ado sarkar na kaim to dragadi natra sarkar na karim ta to dana leiraga yenge nga leiraga nga ki statement pi beduna di manipur kan bangam moy adana hujik leiba government sida koi thaja ba thamgadra thamoidra haiba se yamna lu re ba hujik se ko aduna hujik external aggression ni hai si akoi gi honorable MLA na ngarang hai ei do masu haibi ni tu ni masu sounding ka da yarak ta na ma gi heart ta gi haira bane ko si already na han mamang da gi even ruling party gi MLA bobu na bobu da phung do pa yaw gra bane si ma pan gi khut changi external aggression ni hai gre ma ma adu maming pandra su ko aduna adu haiba matam da gi hona hujik phauda government of India je clear oide manipur thoiba issue ji karino nga le ngang tore clear oide ba external aggression oiragadi why not kaido bagi India na irai na thengna banga moidoi no mapan gi asidi ka sunati habani da India government na thengna ge di adu India government na sincere oide thengna ningdi hai tare aduna hujik daka oiri sidi kari no harakanda mayam na uri dunia koi manipur thoiba serious webe issue sing da prime minister na kari gumba even mi sibida condolence to de adagi incident achobom thokada magi ward amata magi social media platform do oiro any jaga ta thol kibal ite prime minister to de home minister to de any India government ki side gi adugumba awana amta koi u gi de ba ko whereas atopa mainland gi state amada kari gumba accident macha ma bus accident thokpa bawda condolence pi dana expression lok thok to wi dana adana totally manipur se BJP government sina bharat sarkar na neglect to we have simadi akoi sahi ozani ken masi kari karamba khoi gi lapses leibana no natraga masi tronglaubi gi issue loi jangai de tongan bi issue thokchalak pasina marom oiraga pura kang khong chaiba leibak amado haibadu oirage sigi matang do oza niken gi ba point of view je kari kamain thamini ozang tang thambiyo ai thamjage hujiki lairiba arangi thodok se ahan banate enkarana so haibi kre mamang da tamthi ba thodok mayam am thokre ekhoida maruina 2023 May dagi ni live pot se adu da tongan ba version kaya ma ID India government gi mai kai dagi maruina home minister gi union home minister gi mai kai dagi version mama pi re hale raga scheduled tribe demand to ru dagi to ni haiba hale raga ethnic class ni haiba adagi lam gi chayet na bani haiba haibe aba hai rakanda akoi manipur miyam na mamang dagi chingna raga la aba ID mapan gi khut yawi ko haiba se external aggression ni se ID chujampur side ta thokhiba matam da akoi gi lungi set pa yawi kholi haina gi ba adagi even video da photo da proof leina gi ba mayam lai gre ko aduga sigi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ with evidence clear ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤ ꯆꯠꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯃꯝꯅꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ NPFꯀꯤ MLA ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ NDAꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ MLAꯅ ꯌꯥꯝꯅ clearly external aggression ni habase masi mana pankhre odo masi togan ba CSO sing organization sing na ju mayam ama hujik tholei ba kano sing je khoni yengro kan da ko India government gi proxy war gi adagi hujik security forces and maru in the central security forces Assam Rifles na madu da yengaga leihiba thoiba thodok to thokadore habagi nom waling eda border village da leiriba khun khar du di Assam Rifles ki patrolling la ame habagi version namazu media report sing da yauri bako adugo madu lama matung da thui ni ade Assam Rifles ki post leiri si anak pada yam la pana te leiri se aloyo ade phaiko asan khulen ko ja adugi sigi leiri ja Assam Rifles post loi leiri ne ba adagi पुलिस की दी मणिपुर पुलिस की दी अन्नाम ने हाई को खुला यावदन मियोई खरा सुम लेबे वाने मणिपुर पुलिस की जो मफम अनि हुम लेरीबा पुलिस लेबा अन्नाम पुलिस है अदना हुइमाइन थाना अदे स्कीप अदगी नामली अनि सुम लोगजा बदाय तारे ले अदो लेरीबा पोसे Assam Rifles की पेट्रोलिंग वन डे अहेता लाखरबा मफम सिदा थौदोक सि थुए अदुसु मपानदगी इंट्रूडर मयामा MLA sigi according to the version of the MLA ko KNB adagi PDF Myanmar da based over look and militant body sing sina moi gi kadar sam mu la kan da thodok si thokre yum mai mayam mai thagre ko asok apan yaure thoidona asiba budi yaude ko ado tawri be pot si da thodok si thokan da with bombs and the drones sin na tawri ne ado targadi Assam Rifles si border nga kane na interest tawga leiri bane ba adu mokhoina poche taram gani matam sana dum khangam gani sini da thodok si thok tringai mamang da khangdra su thok an di khangam thoe adu kari dam ta Assam Rifles na intervene tawdri no kari dam ta yenga ga leiri no habese masida khoina clear picture mu phange ba mamang da khoina ngangna rei ba government of India gi thamoi seng da ba pukchel seng da ba Manipur gi leiri ba conflict se mokhoina su Loishaning da ba plus makoigi design nama hai tare ko kai mo pandam kharagi da makta tawra brai si yamna clear picture mangarang di u phange na khoine lobu yai ko ado yamna kaino oi jeng operation sindur gi anniversary ne mangarang si 7 May dagi na 10 May bo ne ba operation sindur tawgre se hogi ba sei 2025 ki khoi gi Pahalgam attack si gi matung da operation sindur gi anniversary ni India gi president na message piride magi social media post da ina ujabada ko those who seek to threaten Bharat must know that our nation stands vigilant, united and prepared to respond with strength na ex the post thagalim le bidai president na any kind of akoi gi mapan da gi India da threat torpu matam da akoi thawang tawga leiri akoi with strength akoi thengna gani ga na thagali ne ko yamna si phagi ta handra Manipur is a very much India ki part amane si Bharat ki constitution define tawdna lebak pumana loini yana ra pot ne ko aduga Manipur gi adugba border da gi lanjal aga tawrami ba mayam si da in the presence of the Assam Rifles or Central Security Forces thawduk ji thokar ka da si da external aggression ne hai basu MLA amana miyam ki public leader amana hire ba aduga tongan ba organization sing na su hire ba do hujik phobda ngasi hujik laiba timing se sidai sidu da kari gumba action amata Bharat Sarkar gi natraga Manipur government gi tawba ba action atraga version nama external aggression ne haibagi hujik thopam da leitri ba si quite unfortunate oi ba khoida akhoi gi leiriba Manipur gi sarkar adagi hujik Bharat Sarkar amata ni dana khoi da dia party makhangna panba sarkar ni dana ada sidai da karamba makhal gi kamaina external aggression ji thengna ga do no external aggression ni haiba se makoi huji bhogda admit to bangam dribra haiba se si aruba question amane ba ko sidai da
ngarang nahan the governor ki function of the Manipur ki governor na security forces mayam si thagali ne security forces in the Manipur ki restive over situation da law and order control to the mating pang bagi appreciate to ni governor na adagi chief minister na huji dialogue to na appeal to ni CM na si ngarang nahan ki nuni ni je to ri jibo ba adagi kanona home minister na high ne illegal armed groups sing se within 1 year control to ni na high ne media da iri ne base adagi deputy CM na nemsa kibje na appeal to ri ne akoi community me amse kulai thadok na raga normal sida lagna ba tawsi na high ne bako sigum high nge sharak sida is the operation sindur gi first anniversary gi numit sida ni thoisi operation sindur ise India the external aggression natraga India da terrorist attack ama torok matam da thengna na ba tawgi ba du mo operation amane bako adu da ni Manipur gi maitai masa gari Manipur masa Rizwan gi magi fighter pilot to mazi celebrate tawna ri ne ba operation sindur da hero oi ne bako adu gumba lamdam ama sidai ji da khoina ngarang gi thoiba thodok se khwai ta gi laibak thiba thodok ni adu mase han da gi ngarang khaktan thok poi di phai ba 2023 me da gi hanjan hire ga la ba pot ne have da external gi elements sing yawi external aggression gi pot oi gani se hire ga la pa se government of India adagi amuk Manipur sarkar gi amadi Manipur gi ruling party gi leiriba legislator me amdana moi gi machin da gi sungdom thok ta bane ba si gi pot se ngado si hujikti Tuminna leiba ya roi si gi stage yora ba phibam sida di akoi Tuminna leiba ya roi aduna karino tawdo je ha se clear mo obi ro ba Manipur sarkar na amadi India government clear mo obi ba phai ha ba akoi kamaina si gi sida solution la ka da ge ha ba ti aduna hujikti akoi loina clear oi re huji bauta security forces singi action je kari le ge se si to khro trong lobby gi pot da negligence me am khangre da na ko sarkar na adom ignore tawga thamaga atopa wari mayama ma na gi adu gi ada gi li ga tawre adu beli da yam active oeba security personnel jing se beli da kai no ma thokpa matam da imphal da to ka da di hek ta moina tawba nupi angang rally sachari ba da gi justice puruk na ba lawri ba miyam da di moina lathi charge tawduna da gi nongmai kaptana live rounds bo kaptana tawri ne ba adu whereas mapan dagi lakpa intruders sing duna khulai paiba sophisticated arms mayam or paiba mayam duna akhoi gi India gi citizens sing the attack toroba yum mai thara kanda huji phauda adu kari haina lobi ga doino adu huji kari action lokhatla bage ha bese si akhoi na miyam na hangba ya bwa pham na tare okay thank you thagachari ojani ken inau nupi Juliana thamla iba wa pham si ga hairaga di koi oza mai bon nga sai haiba Ministry of Home Affairs na KNAB amadi PDFC changba yabagi ayaba pirabra haise jingnaram badu Juliana thamaiba wafam sigadi pire habga chamanari ba ojani ke ngasi ngarangi wari natre aidi manga sai liri ba mana thamiba statement ayam siga hairagadi adubu ngamkhai ngak pa habisi security force ki mathau oiraga su amu khoi border fencing ki matang che mu yeng kan da border fencing je khare haraga su amu lairiba security force sing china mathau se ning thina tawdraga di bias leina tawtaraga di sigi su kana ba si iphang phangoi draina amu su chingna ba su dum lairi buza zakari kamen thamini hujigi Juliana su haibada aina sum yeng jabada akhogi trade ki oiraga su ko yamna alternative route am haitare somda akhogi more room dagi tawrami ba trade adagi yam more si yam maru ba town mo oidana the business ke mari lena na admaina somgi kamjung gi su hujiki leiba village sing do adu yam important route ma oire aduna hujiksi akhoina kene haire bracket manung da b ma hapsalimi dana barma rom do operate to udune ba adu whereas Manipur da tawriba chathariba chahi ahum jida chathariba terrorist ki activity mayam sidi somda su operate tawri ne ba b ma hapsalaga somda Burma gi maming dugi wani mi di chamane ba chamane operate tawri se aduga border gi su panbir do yam chume adubu border fencing gi wadu tongana thamgar kanda hujiki border management ama border protection tawba se sidi Manipur gi oina di Assam Rifles tawdoi ne ba Assam Rifles sinai doi ne ba ko adu akoina Assam Rifles da saw madudi under the control of the Ministry of Home Affairs or doing never. Adudi political
kainoma yauri ba conspiracy ma yauri ba aduna ni India government na sipojing da koina saw ba yadri ba sipoi di order ma gi matung na thabak tawri ne ba taw hai bu taw dui ne ba aduna hujik lai di akoi gi poche politically ne ba ma change ba the India government ki hujik manipur uri ba mi yeng si kari no chaw ni yeng be sahi ahum ni thoi ji thodok se hujik ki ngarang gi thodok tu khata na te Juliana jo hai re ko masa masa ma ma media da thok ta ba ma thokra ba ne ba ko border de le biri ba akoi gi mani India gi citizen mayam sina awa ba theng na yam theng na ra ba ne ba ko samrai phal lai ta ba ne te lai ra dum yeng lai ni mafam punamak ta central security force maruina samrai first na akoi gi bias lai na thabak tawi ha bi city evidence mayam ama lai khre mamang da gi hona ko aduna hujik lai si kai no da ultimately Bharat Sarkar na Bharat Sarkar gi karam ba policy no ba Manipur da tawris amaga khana han ba se community amga adagi district amaga adagi community manung sida mo group mache khana na bagi policy mayam ama sa thari bojik se ngarang na anda achauba imphal da liam chat kanda akoi gi belly da ta ba mayam ama group khaido ga khada na bagi lai pot su one of the strategy ne India government ki policy mo idoi ne loi na khada halakanda last ultimately Manipur bu mache thugai ba se lai ba BJP government sigi plan ama oigani hai se khoi chingna ningai oire bo se aduna BJP government gi huji lai ba plan sida Manipur bu intake one thamaganda normal si halakna bagi plan moi de yaute moi de only to se mache thugai raga Manipur se sana ge habani da aduna adugi achauba measure intention ama magi wakhal da lai rabani na akoina sai ba sauri ba ngangi ba security forces da adu to ada to ha ji kaim kana roi mathak to do pot ne ultimately kana na to gani madugi pressure kana na pigani hairagadi government na to do pot ne beseti government na magi to bam thokpa magi law gi matungina border na ko ju moi gi thabang ne law and order maintain to su magi ni ado sarkar na kaim to dragadi nadra sarkar na karim ta to dana leiraga yenge nga leiraga nga ki statement pi beduna di Manipur kan bangam moy adana hujik leiba government sida koi thajaba thamgadra thamoidra haiba se yamna lu re bo hujik se ko aduna hujik external aggression ni hai si akoi gi honorable MLA na ngarang hai do masu haibi du ni masu sounding ka da yarak ta na ma gi heart ta gi haira bane ko si already na han mamang da gi even ruling party gi MLA bobu na bobu da phung dok pa yaw gra bane si ma pan gi khut changi external aggression ni hai gre ma ma ado maming pandra su ko aduna adu haiba matam dagi hona hujik phauda government of India je clear oide Manipur thoiba issue ji karino ngahale ngang tawre clear oide ba external aggression oirgadi why not kaido bagi India na irai lai na thengna banga moidoi no mapan gi asidi ka sunati habani da India government na thengna ge di adu India government na sincere oide thengna ningde hai tare aduna hujik daka oiri sidi karino harakanda mayam na uri dunia koi Manipur thoiba serious webe issues inga prime minister na karigumba even mi sibida condolence to de adagi accident incident achobam thokada magi ward amata magi social media platform do oiro any jaga ta thol kibal ite prime minister to de home minister to de any India government ki side gi adugumba awana amta koi ugi de ba ko whereas atopa mainland gi state amada karigumba accident macha ama bus accident thokpa bawda condolence pi dana expression lok thok to wi dana adana totally Manipur se BJP government sina Bharat Sarkar na neglect to we have simadi akoi sahi hum sida upa phange aduga hujik su security force da koina trust laitre have se khange ba security forces singi trust laitre thajatre alternative thambiu haidna ngasai gi demand tawriba mayam se state force thambiu adu thambiu ada thambi have se tawjawe wani kem ta de authority na ta ba sumai laitre ba aduna hujikti kaidogada da akhoi su wakan khandaba matam oire habani da sidi politically solution kamaina puthok toy no na ki ngangning ba chief minister amoina home minister amoina dagi deputy CM amoina pangang ga leire ne ba ko akhoi gi leaders ing do assembly do moi phamin na ba yadraga praja kana nungsina dori gi habani assembly da MLA mayam do pham bangam da balam sida akhoi gi Manipur government normal si purakani shanti purakani haise akhoi praja boina kana thaja doino karam thajade aduna akhoi politically lakwa ma change ba ko aduna hujik tawbi ga doi se Manipur da leiriba ruling party gi MLA mayam na isai sagi iramdam ne khanbiro hujikti noi gi ai gi BJP ni ai di adu ni adani tu ose ba ko ai gi iramdam da
attack tawrabani aigi iramdamda sigumba akoigi tamthiba thodok myam je thuobani adu tadi aini yaujariba party do adu leader da haiba se ai thoni haiba se moi hujik feel to matam yaure sibo do moina Tuminna Leichalaga aigi party gi leader da wan ta ngangdana kari gum em ta haidana yenga leita agadi nung malakani praja miyam na noida onjalaga moida onjalaga praja miyam na sarak pa matam dadi moi ka suju to bungam moi adugi matam du yam na abani haitare adu yam lama leibana tebe ko aduna hujik leiriba wafam di number 1 India na terrorism yate India gi policy da tongan ba platform da India leader singna terrorist adagi extremist adagi militancy manipur gi 2029 bawda manipur la leiriba militant group sing loi loisalane hai home minister adu terrorist activity di mayam manipur cha thari ko xyz any community gi wana tabida adu gi mayam do control tongna ba action amata ude lautok chabe wane adu itagadi hujik mayam haina reisidi manipur se India gi part ama natara haibe se si yam questionable oiba pot amo oire ko aduna tawbi ga doi je loina ruling party da ai appeal tawrisini manipur miyam na so tawri duni ruling party na tawgada state na clear oi thokpiyo adu hujik external aggression oibra oidabra haibe se magi partner MLA amana haira abanina manipur government na madu clear tawam sange yam thuna man external aggression hai se lali haibi ge haibra natraga external aggression ni hai se summi haibi ge bra summi hai ta ga di external aggression amabu India gu nation amana kamaina thengna ga ge haibe se automatically adum la ane aduna masida external aggression oibra oidabra je ngasigi platform jigi through the kuthang da in Manipur government da hangjage aduga athu matam da masima miyam da clarify to view haibo wafam se simba thamjage aduga oiba ta ga di madugi lokhatpam thokpa thaba kamaina thengna ga dagi haibo adudi magi logi matugina dum laksara ne ko aduna si bogi phibam je lei pen da bagi di discussion je am to gre ko sai ohum adum naina raga sigi table je ta sigi room je da lakhaba ne ko kari gumba mayam na ngangi ba praja na oja hoina ngangi ba la khoi budi political party ojere ko civil society gi kuthang da gi miyam gi thamoi da gi lauruk mayam je ngasi bauda 3 years sida karamba government ji karamba authority na kari na tabi raga kari action do rage adum laur sakhini street law ba kamu na sai jani nongmai maru sani tiergia sani adagi media da yam ka hena laure machine men na bagi thabak torkani political party oiba akhoi di amuksu yam luye ko hujik se akhoi congress party ja isre se mark ta kenom haijaram ge ba congress na hujik wa mangang matam da hama government na thabak torte di akhoi di government hunda bane government je kana no BJP ni adu hulle da praja kharna har ka de ba noi hunna badu taning de ha kana adu di akhoi to in laita ba opposition haiba se opposition da laiba akhoi je congress party ori je government je kai da soi ri ge je BJP oigera oiroira thi doi ne ba asoi ba khoi na hai doi ne so that ma sum dok jo hai ba ne ba ado praja me an hujik che ke do ge da noi congress ke BJP ga hunna bado taning dre ngarang aina nahan press meet to bado aina confusion lai re na seng dok bado comment pi ka na ya na hai ba noi hunna ba taning dre hunna dra ga di amu seng do oi doi confusion du democracy ni dana debate to na ba ngang na ba sak na ba seng do na ba sia mathau tai to bu da bu tabi ga da authority do aduna tabi dra ga di akhoi ju tal e ba ke do ru ni ni khale ko aduna miyam je kitang gyan ta bam di sange praja da loi na mak last hijal lakani bam di democracy chat pa leibak ni praja na authority je ai gi khut ta leibani ko hai ba se masi ningchang biu hai ba ado elaborate to jara ado khatang ningchang biu se zani ken ai wahangam tanga ai thechen ja hoke ngasagi zani ken hojik se khoi gi BJP lengak ta lai representative si India lengak ta pressure pi bangam dre ha ba simadi miyang chap chan ure ko adu miyam na haidi makhoi si aduma akhoi si dependent Delhi the dependent oi banina makhoi gi federal structure da yaw gi banina tawninga ga su makhoi si khut tha ba ha ga tra ken da taw bangam da bagi phibam makhak ne ha ba su miyam na si wa pham sim ju thami aduma pu hojik si oja hogi su national party ni BJP su national party ni adu lai ba phibam si da solution se sum pura pangam drani na hoji ki oina di BJP da miyam na leiram ba thaja ba si de du ki matik niem na lai pangthokri ba khoi gi
MP election the madugi result na oja achaubasu sakhi makhasu oigrabane ba adubu hausikse ojasu khogi national party magi khogi general secretary gi phamju pubiribane MPCC gi adu tagadi lakadoriba election sida amu khoi congress na rule tawre haina khalase boja laiba solution se adi national party ni na hamu tagadra ngamoidra aduna hausikse khogi regional party gi wave amasu kanna muk laktroja sigi batang se oja kari karmaino ja gi point of view da kamaina thambiram baya adi national party se miyamna talap regional party gi wave na hengalapagi sisu mai pak ni pau habdi khangde du oja gi point of view da si ai khara thamjaram age tanja phangi da akhoi da leiri si kaino da power se well defined ne bako state government na kari thabak togdage central government na kari thabak togdage aduga punna tawminaba yabasina kari nu hoise India constitution define tawr leirabne law mayam ama ek mayam ama leiri se maximum da state government ne utilize tawda sijina gadam ne adu sijina na honabada sarkar pairiba moi khangmam change ba law je munna khangaga aigmonda kari shakti pirige je khanga kanda ne ba aina thabak tawdoise aduna adu number 1 da khanga kanda maximum utilize tawdam ne ba India gi structure da leis di federalism je India gi di unitary na nam na lei rabane ba ko any to kanda center na adum laksala kan ne ba whereas adu lei haidana su aina aigi aigmonda piri ba shakti du di maximum season na raga aigi lamdam singa na hona jagadam ne ba India je union of states na state mayam ama pullaga oirakpanina akhoi da piribe right to phajana sijinnabagi mahuta aingonda leijariba shakti do sijinnadadana aina aigi authority ne na chatlaga mangona sum hangagadi adu usilakta tabni masana aduna sigumba number 1 ama lei aduna aina mu laksadoisina hujiki question do da kedoge mi da sulai haba congress na manipur da chahi 35 parliament matamda center ga state ka leinaba relationship ta kadaida ahuba atop ki blame to ba area mayam am leram badi ai where center ke state ka leinaba relation da kari kadaida ahuba to ki have congress ki government chahi 35 parliament matam da sumaina chong ba irang am thoktana adagi center ga thengna bada ngam gi de habadi amta yaudi haba congress ki matam da yam tawe ba Sri Oibo bina chief minister Oibo matam da congress ki matam da thengna gi bado hana jana sumai ba ke doruni center na hai ne ta chapna te ba ai local context ta ai state ki interest ta wak to wai se pathong ta ba sigumba congress ki maru ina manipur da leiri ba congress amadi manipur gi hujuji leiri ba honorable MLA mayam congress ki karmi mayam da maximum da sigum wakalo ji chele bo ji aduga difference de yeng bio ba adugi potu da ngasi da hujik leiri ji ke doge the very powerful government oi ge dabne ba hujik si hujik leiri ba BJP government se manipur gi oina kwai de shakti leiba sarkar mu oi ge dabne ba adu sida yauri ba mayam magi member mayam mabu supporter ba mayam se manipur gi issue ma thok kan da kai gumba angang ama tam thina sira bo da angang du gi awa ba phongdu phongam je de ha ba jiri ba tam thina thok thok kan da madu da masana condolence pi bungam je de ba moina son bagi degree of weakness se adumai ne lei ha ba aduna political party da ju depend to gani mi da ju depend to gane ba sigi si adum charak ni yeng biyo ko ngasai question du la amina adagi regional gi context ai kitang panjaram ge ko sina mu ai gi personal oi bo mo ta ha tare manipur ji am pick state ne ba a pick state mo oi bri na akhoi su MPC lok sabha da MP ani khakta ne ba ko aduga regionalism na regional party na yam na wang na thabak to go dia over state ta bagi MP mayam ma kar kanda house the legislator mayam ma leira kanda di ma shakti le bi ai ba ko ngasi akhoi gi MP na hana MP mayam ma manipur le igre ba ko do to party mayam congress ki ju le igre ba ko whereas hujik leiriba energy MP sina angum sa bi mol akoi jamjina head MP oirak padagi 2024 dagi ngasi bo da mana parliament da thoga lao khongiba adagi ngangiba state ki issue puthokna thengna ra ise masi yam remarkable oi have atai ga sangdamna ra kanda adu mana akhangma mi mu oiba energetic oiba activist oiba masana maramdam nungsibagi spirit ama sin dagi natra oirisa adu atop MP mayam na mai to ki deba adu mana huji parliament da thoga mangonda wangang na bagi matam matik sana set laga lobang mi jisu ma congress party oram bagi ne
mana atop local party na taga regional party mo ka da gwang ngai matam phangam da su ya hai badi akhoi the national party amana phajana work to kanda national party khi re hai basi miyam na si concept se la le ba national party do adu do work to bangam na ba national party do single laga akhoi gi manipur gi interest to work to ngam na ba matik sa ba mi akhoi na du sangan ga dam ne ba national party do na te ba phatri se madu da lei ri ba mi jing du na akhoi gi mithibong moi da na adagi moi na thabak to bangam da ba dai pang da ba dagi ne ba adu party da tai na ba ya te ba adubu national party oibagi advantage mayam ama lei hai national party oiraga di aina national level da akhoi gi state ki interest ya thengna ba ya adu akhoi regional party oiraga hekta thengna ni haibna te whereas khena ba mana regional party oiraga di aina ngangning ba lawning ba freely law ya miyam na khanbe wani adu gi voice to delhi yoro hai delhi yo wa ga ne ba adu ga congress na law matam da di madu voice to delhi yo gani to bu law de mi do law ngam ba mi do hen ba tai hai aduna miyam na ju khangbi doi se party khakta de yeng na tana mi da su yeng bam sang ya ba ai party ni aring na party ne na ason mi thajal ga yaroi thagat pa aduga ngasai gi mi du yam linga bani hai na su party du su yeng bam sang hai mi da ko national level da leba ki interest ta thabak to ga ta ga di ai gi personal mo ni ko mayam yaning da su dum yawi ram ai adu comment di mayam ma sai bi ra ka doi ne ba sai gi nang hai to du du na ai gi personal mo ta national party se ai gi state ki interest thabak to ba ya na ba mating lei ba phaba mi thajal laga nai hal lo ba adu ka da akhoi national party phai har ka doi ne ba adu na madu gi sang yeng do miyam da to hon ni hai ta re okay thank you very much sagachari ai oza ai ne huji oza gi do ai na kano ne ba ai di number 1 da anchor na hangbo question gi answer ne ba pi se anchor na regional party da nangi koi mod le ge ha ti discussion gi topic ki wang da hangjel la ai jarwa ni ko party me ta di ba khanda se bo dia ji ki topic to da ina na bo ka gi party gi ha be te hoi to ne bo po be common level amma point na ba sing do ge ba sarkar ni hunda ba suya ya ro ba any organization na any political party na any individual na government hunda ba suya ya ro maram di thabak to do ji government ne ba bana thabak to traga khoina hun ba ya ti ha ba lekte no ni da hun ba dam ne za me bona hai bi se ai adu zai de gyan ta ba public na la na political party any allegation tong na bai si di mahau sa ne ba si di adum tong na gani bo za ai bi paliba lenga pari bu da opposition na opposition ka kinate ba ai hai da any individual se ngasi manipur da lai ba pen da ba miyam sina laudui se ruling party da laudui ne ba ruling party du di bjp ni da bjp se ko hulakani hai ba di mi individual lekai da lai ba isam chamba politics yauje da ba mi ju hulakane ba kai do moina pa mi ji di sarkar ma gi to hon to ko thabak tu to o hai ba se su to da ba ni na ngang ba ta ne ba si hunna ba natte ba sima number 1 da adagi ngasai gi regional party gi concept tu di ai gi wakhalon do ai ngon hangmo question du ai na khumja be wani da ai na pamja ta gi apa ma mi di regional party gi kai ado platform ji da di akoi na question lak pa gi khumja be wani ai di atopa jaga da kai su hai ru ba ya de ko ai gi dol ni ai apa ma ni da ko ado na akoi na conclusion oi ga tra ai gi aroi be da ai na haije doi se adu wafam do loi to asi hunna ge ra hunna roi ra ngangna roi loi tok jara sanu only thing government na clarification ama piu tawri ba thabak se external aggression ni have se confirm ma tok thok piu ko si external aggression ni na ta natte have se ya ma thu bada aduga whole responsibility di karana pu ko government na pu bata bane mo na ngak da du ngak tre akoi sara phana tai na ro akoi di government na tai na ka ne ba government gi order du sa toi na tro sara phani only machinery ne ba aduna hari ba wafam ani sidang aina thamjaga doi se number 1 external aggression chima confirm to biro yaning de have do adu matung na thok pakhat piro adu go huji akhoi gi athu bada kari action lo khalage have se ngarang de sum to ga ngang ga le biya ta bani na singai tore trong law bi gi matang do operation chathani su chatha gi tre kan to gi tre ba dum ingda re lo san bagi mong da thamaga atopai su mong tholai ne ba aduna manipur gi kana sida lai ba government sina thawai yauksan biro to biro akhoi ne support to ba ya ba akhoi gi mai kai da gi loi tawjara age ba taw sha okay thank you very much